aqela lodwa lezambane makuqedwa lapho bese sekuciyalwa ebeleni. Ayiwenziwa lokho ke nangempela ayikwabuyelwa ke unikezwa lo muntu. Maqeda kwenziwa lento kudliwa induku ngendlela eyisimanga ngoba lento yenzeka ama ku Friday, Saturday, uSunday, uMonday kudliwa induku. Then siyaphumula siyodla imali, Tuesday, Wednesday, Thursday busy sisaphaza imali kumnandi yale nale. Friday so isaphaza kokugcina kodwa nakhona nje sisaphaza lamantombazana lawo sifuna ukwabamba, sisaphazelela nalabafana labo sifuna ukubabamba. Umuntu wawenza lo msebenzi wawenza ngeze ukuthi ayi yabona manje ngikhathele kwazise phela angaziwa nakahle ukuthi ngiphuma kuphi nendawo ngoba nokungena kwami le mateksini ngangingene ngumuntu owayengafuni ukwaziwa ngoba phela indawo erough leya indawo yamateksi nala angazi ukuthi ngowakuphi. Ngihlele ngithi hayi uyabona la ngizophuma mhla ngumuntu oyentombini because besivumeleka mengabe uyobona intombi yakho ukuthi awungahamba uyolala bakudrop abazophinde bakulande. Angaphuma ngomuntu oyentombini vena impela ngifike ngiyolala entombini sen ngo3 ngayitshela intombi ngathi ayi kumele ngiphuthumele amadoda lawo ngoba khona la kumele siphuthume khona. Angifuni kwayena ukuthi azi iqiniso ngoba phela ngeke uzumazi noma sebejikele ngemva kwakhe ngemva kwami bafike bakhuluma naye ukuthi hey lo muntu lo sicela ukuthi umbekiliso ngendlela esimanga ayingiphume kule ntombazana la ngempela khona kumjidi ngase ngikhulume naye ukuthi azongilanda ngene emotweni ngamtshela ngathi indoda shaya imoto le ntombazana ngiyithembi kungenzeka ukuthi iyazana nalabo bantu ingade engandlela ukuthi ngingaphonyoli because kwashiwo kwathiwa once waqala amathayithayi wathi wena so uyaqala manje so uyakhwitha kubulawa wena ngoba uzaphuma nemfihlo. Ayishaya umbhema wakithi ayishaya ayi kwasa sesifikile edolobheni la ngakithi ngalala simanga ngakusasa hayi inhliziyo nengqondo engavumi ithi emuva boy buyele emuva boy ngathi ngithi ngiyazimba lento kwathi buyele emuva amfonela umtshela mfethu cela ungiphindisele emsebenzini. Hayi bondoda yini sekwenze njani manje ngoba uthe ubuya for good ayimxoxelayo into ebesisenza lapha ayingimncenge ngithi mfethu ayingicela ungabe cela ungiphindiselele ufuna ukubuyela emsebenzini. Athi indoda mawusho njalo ayikho into engizayenza masamba hayi angidrive ngiyofika ingani mangifika nje inyanga yethu mabangithathe bangifake esifuthweni hayi bangithathe bangifake esifuthweni